noneho wamukoze gihe nawe kabona ko amezwa ma haragaragara none usigaye nimanika no mu giti nangamba ndi kubareke kanseri bose wagize ngo nawe wasaga azagira ikintu agukora bamukora batuma namba ndi kubarekingira twamuka ngutumye mbo ni haramba ndi kubarekingira nta muntu wakora hariya ntabwo uzahavunikira oya hariya niho mbarekingira kurekinga no kugira ngo nyine ni ukureba ko hari umuntu ushobora nko kuba ari inyuma y'igipangu ashobora kura nk'igipangu okay nabyumvise ndashaka gutuma ngende mu ndiho kugira ngo umanuke hano kuri boutique hano ariko kwa Kazungu uramanuka urahita ugera ahantu ubona udusikare tuzamuka nzanireyo amagi 3 none se Kazungu wakarekeza zigacuruzi ashaka kumva mbona umeze nk'umutungo ni nakabutike uhingukira hano hepfo urahita ubona amasikare asa nkazamuka gafite umuryango ureba mu muhanda ubwo nacyo ndabaza nkutumye ngo iki uramwe ngo ningera kuri boutique ahantu mpingukiraho nyine niho mpingukira nzanira iki urakimbi nakubwiye ko nkeneye amagi 3 niyo ngiye kugutuma wahita ubanguka ndahita mbanga dore n'amafaranga 300 igi ni 100 irukanka mu minota 2 ndaje ni nk'ako kanya umva baranguka nko guhunga nutinda urambona Arafa karamuka Jya muri restaurant nabonye ya indi yashaje kandi amasana arasa nabi tugomba koza. Yego kandi amafaranga ndayaguha kuri telefone. Yego. Alo. Mwiriwe Kazungu. Umva Arafa mwohereje aho ngaho mu restaurant amafaranga ndaje ndahaca ndayakuzanira. Okay sawa. Kigali irananiye. Umukobwa twabanaga ni indaya. Mama wanjye yarangurishije. Junior wanjye arafunzwe. Siko ko mana bigeza hepfo. Junior uramuzi? Oya. Ntago muzi? Tumbafu. Junior uramuzi? Oya. Ntago muzi? Ninde waje gusura kuri Mabuso? Na hantu twahuriye kuri Mabuso waje gusura umuntu? Junior uramuzi? Ndamuzi. Junior ari he? Ari kuri gereza? Naramufunze. Banza unyumve neza. Urazana imikino urababa. Junior. Ntabwo mbizi. Junior ntago muvugana. Junior ntago muvugana. Oya. Siko ufite imiteto myinshi. Junior muravugana ntago muvugana. Ntabwo tuvugana. Ndimo rateta kuri njye. Ndimo ndagutereta. Bagabanya imiteto mbwira Junior. Ntabwo mbizi kugeza. Gutinda kumbwira uraza kubabara. Kugeza. Nagushaka kumereza amakuru ya Junior utarababara. Ntabwo nyazi. Okay, haguruka tugende.
Ni karibu. Biteze. Sawa. Ufitemo magi. Mereza. Azuko ariwe nta bwenge. Mubwira amagi none umaye ibindi bikize. Kandi uretse magi. Amagi sha. Ibyo nicyo rumari. Ahubwo ni we nta bwenge. Kandi uretse magi. N'ubundi niko wanyita. Oya amagi bavuga magi mu cyongereza. Wowe nta nubwo bigeze wiga. Nawe magi. Shabure nta bwenge kweri. Kukubona ni wowe kazungu bambwiye ngo we ntango w'umucuruzi. Ndatwara. Okay. Sawa sha. Warakoze mukire. Nose danze nyongeso. Nyongeso. Amagi ntabwo bajya bayongeza. Hari abantu batongeza. Nose nyongeza n'ibindi. Ntabwo amagi bajya. Shagira vuba shabiza n'ibintu Kigali se ku mazi. Usanzwe bamenyereye. Zari ikintu washyize mu mufuka sawa. Ibyo ntacyo byihera. Amasukuru waya. Sarare boss. Sawa nta kibazo mukire. Umva. Zagaruka boss. Amasukuru waya. Akira. Magana atatu. Kuna na mfite sura ngo. Nduta yiwaya. Ariko ndagwaye no nimugoroba. Yashyira kuri kode nta kibazo. Naya ariko ndagwaye no nimugoroba. So sangwe nopa. Reka nkwizere nta kibazo. Ubwo ndayaza. Mukobwa. Yes. Nibyiza. Nitwa nta bwenge. Nitwa Rafa. Rafa. Amakuru se Rafa. Amakuru ni meza. Gendere. Mva none se wamaye akanimero. Urazandika he? Nabona bazi ko nta bwenge kandi cyaje fata umutwe itebwo. Ngira nta kibazo. Ariko nta bwenge. Oya yagiye yambeshyira ariko nyine niko nyine ariko nta kibazo manimero. Anitaje kwangumura. 25 23 23 karindwi. Nizo kwazi pari. Sawa urakoze. Harya karindwi niyo ihera. Aho kuzikuru witwa nta bwenge koko. Uziko rero umuntu ubonye ko nta bwenge yira. Je nazitubwe nako zifashe. Nazifashe siyerwa na karindwi. Akira ngo umva. Ubundi se ndari kubwira ngo kizore. Cyane kanka. Sister. Wazanye se nkagutwaza bade ko mbona uri kuvuna. Nta mukobwa nkaho ukwiye kuvuna. Uzi ko ariko kazi nkora. Bitese. Ni byiza. Mbere na mbere ujye bansuhuza abantu. Iyo bade wundi nuwakubona witwaje yaguseka rwose. Urantwaza se uranze? Ese kukumenya singiye fata mu mutwe. Ngiye reba ukuntu nambaye. Ngendane nawe wambaye ibirenge. Kumbwiye izina natari. Nese kubera icyo wambaye ibirenge. Ni inkuru ndende ariko bera nayikubwira kubera kumeze neza. Genda shaka y'ibirayi. Witwa nde? Nitwa Junior. Witwa Junior? Junior. Utuye he? Junior muri zino kazi. Ariko ni no ku kazi nkora. Ubundi ngiye maza abantu bakama amafaranga saba mesi shesha. Nta kuntu nakurangira ufite telefone se basi ngo. Bayitwaye nk'ejo ngiye buri abajura. Ese we nta uri mu bayitwaye. Ngiye abajura barambonye ngiye. Bike yanjye kure none. Oya humura. Humura rwose. Ahubwo zana ngutwaze nyaboneka bwose. We baga. Urama make hano. Se ndakwizera gute? Higa nawe ugishyira mu. Hagize umuntu ubona witwaje bage mba. Uzi ko ari ku kazi nkora. Kandi ngiye sinsaba meshi. Kuma y'ibiraha birahagije natanga utwaza rwose. Ibiraha. Ibiraha ni ibiki? Nyine ako se si ibiraha se subizi uzi ko ibyo biraha ibirayi byaramenyekanye rwose ko ari ahantu naha ngo basi niguhereze musange
Gendana nawe wambaye ibintu wapi? kugendana nawe nta kibazo wahambwira ukahanda Se ni iki cyatuma mwizera? nyine rega ntago ndi umuntu wo kwizerwa se ntunabibona mu maso gakeya nta kibazo. rwose Ariko turagenda ngufashe. Ko nta kibazo nakwizera. urampa amafaranga nta kibazo nta kibazo gihari. Okay, tugenda. Boss, ka Junior kancitse nakuye nishero yigeze kuza kumusura kuri Mabuso. Ajya mu nyemerero umereze umwanya umwishakiremo amakuru. Angezaho Junior. Ushaka iki kibazo? Boss Junior namubonye arancika. Boss wamaye iminsi ibiri. Junior yancitse ariko uyu ngo arangiza kuri Junior ndabyizeye. Ibiro ni uje kubinisha amaso. Uyu ngo yashaka kungeza kuri Junior boss. Ndashaka Junior. Bise ndamumaze iki? Mereza umwanya umwishakiremo amakuru boss. Business nko ntabwo yize. Boss araza kungeza kuri Junior. Afite imyaka ingahe? Hagati ya 18 na 20. Ubu urabona ari biye nk'ayo. Yenje itari hagati y'imyaka 18 na 20 ntabwo mbakeneye. Ushaka icyo kumukoresha. Boss umwanya mwishakiremo amakuru angeze kuri Junior. Waye iminsi ibiri yo kuba Junior amukwereka. Urafata ibigarasha byose ubonye ukazana. Ndashaka Junior. Kanishakira amakuru. amafaranga rwose ese ndarenga aha Harya mu rugo sinakweretse. Wayikwereka se ukayimenya nayikubwiye. nta kibazo Fashe. ndetse uyu ni umunani Yego. karindwi umunani Ese ndemenya mu rugo gute koko? Se ndabaza ngo mu rugo ni hida. Cyamananje. Ubu boss nari kugira ngo ntabwo ngira kandi mbufite. Niko babwivanze. Se biragenda bituse. Nuza nabi bazagutandikana. Nakubwiye ko nashaka kuzongera kubona wambaye gutya. siga izo service nyine Sensa? Oya nta kibazo naguha narenze. urakoze cyane Imana Rero ubwana bwiza wari ufite n'undi uzabugumane. urakoze cyane Ariko- niba mwita mabuja Oya ntago nkundira. nzajya ngutwaza buri munsi Mabuja rega burasi na ngombwa. Nitwa Sheila. Sheila Kandi nawe wambwiye ko witwa Junior. ya cyane nitwa Si byiza se? hano iyi ni byiza cyane Okay, nta kibazo. urakoze Sawa. nza Ariko ntuzatinde kuza. nzaze byari Wowe igihe uzabona nyine ufite umwanya uzaze kugira ngo ushake inkweto wambare. urakoze cyane Sawa urakoze nawe.
boss. Se boss yagiye. Buse yamenya ko nahayobewe yari kugira ngo nta bwenge ngira. Kandi ariko bwivanze.